Okay, yɛma bi akɔ aba ɛbɛpiem ɛwɔ GH Live. Yɛhyiam yɛbɛdi nkɔmmɔ exclusive nko a ɛna yɛde ma yɛnatiefoɔ na bibia wie nkonimdie so ɛde ama wɔn ɛwɔ hɔ no mo hyɛ no nso sɛ channel wei deɛ bibia ɛfa yɛn biggest club in Ghana. Asante Kotoko precisely. Ɛna afei nso Glorious Accra House of Folk precisely. Ɛna other clubs na aka no yɛbɛka bom ni abɔ no tofa te sɛ doboa na yɛde aba bɛsom no kra kwan so na bibia awie pɛ die anim no yɛfrɛ mpanyimfoɔ bisa na yɛagye yes yɛmo etrim anya ade ɛwɔ ha esanti ɛna Kotoko training facility no yɛagye agyinam si ɛbɛboa na atumi awie pɛ yɛde ho update ɛbro nam sɛ opanyin na odi dwumadie no sɛbe yɛnua baako ɛbɛn ne yie pa ɛnyɛ ketewa nti na yɛhyia mu bi ma ne mo akɔ abasonko kwa so yɛkɔ na ɛnɛ Asante Kotoko signings ahodoɔ ɛna yɛba bɛdi hu nkɔmmɔ Kumasi Krobia Metema Asante Kotoko the Pokopan Warriors Wukuma Pema Pembeba is their motto yɛmfa nkɔnkotwa loto saa na tie enti yɛde nsɛm ne nyinaa ɛhyia yes obisi sisu biem Kumasi Asante Kotoko Kuma Pema Apembeba the Royal City Club yes yɛ motto no yɛ Kuma Pema Apembeba yɛmfa nkɔnkotwa loto saa pɛpɛpɛ ɛna ɛdisia ɛna tie for yet quick one yɛba bɛdi nkɔmmɔ na afia toa so ne ɛhu sɛ di nkyerɛmu no esitie yɛne mpanyimfo odro bi abɔ nkɔmmɔ wo mu a ɛsensan players mpanyimfo ankasa no a yɛde ma club no na wo madom yɛ ama anya the video of one of their upcoming strikers a enya keto akranti we de yɛbɛba be release yɛde be ma osisi a this episode yɛ yɛbɛmu wɔn Kotoko new striker ne video na baby ofre ne kro any other players I need woman so join your favorite club Kumasi Asante Kotoko Bobo Kono. A friend or Johnny Bomode na subscribe to this channel na onso abusia kwei onye frimuto na ababe kan ho bi na bibia ewie nkunim so ede amaya yes club way any abeka ne ho nsem na no yes Asante Kotoko o say ye sana etie na yenko yensa siesie Kotoko eto players ahodo yenim se one players bebre ena aba last year afi wono ekoye Kumasi Asante Kotoko era transfer market nim yenim so manya Joseph Ablo and of course wono enya players outdoor bebre binom Samba Onel ena Cratchy ono nso gina ntenten no akire ho no fullback wo Ora James Kwesi Piadam smart ne ono nso bon wadra wo mo ne House of Folk kra no nkwada gina mu akire won pokekra wa eno ekoye nsemu bibire ma Afro team House of Folk ne Cratchy on the screen you see what ni din krofo oboni din but ye no ye tia ne awuram na ya gimu nkyeremu e de abro ne din e de Morfin Donzo 26 years and I war January 1 1998 and I war no January 1 1998 and akwada ye beka no ho asemi ye wo no enna enya akwada we nko a host of players eba Kotoko a omu enya mewura mu nyina ye de omu nkyeremu eba ewo this episode nti subscribe na ebeka yen ho bi akwada yi join Kotoko from Hafia Club na or joining Hafia from FC Sequence tie Timo Fridi call Hafia no FC Sequence Dixon Guinea FC Sequence Dixon Guinea no mo na nakwada esi akan edema wo mo ene ofiri onom ede call Hafia the year 2022 October 7th 2022 na or joining wo mo na shaden so ema ebiem se mepacho akwada ya ye kan ho asemi wadi mfie chese akwada ni body bono esombu ye pa wadi mfie aduonu nsia yes na about 2 years ena de ma FC Hafia Club of Guinea na Hafia for no kofa no free FC Sequence Dixon na tieniye ema me Cratchy oda yen screen sui oya akwada bia ni body was sombo na obo from the wings or a forward Otimibo from the wings and was also about as a goal poacher number 9 but the favorite foot a left or ya Benkuma left and a obo he can play as a winger and after number 9 the height
1.82 meters. 1.82 meters. Omo wo no krobi your friend Mbella Mosadu ewo Guinea ehonom ena na awofo ewo no Mbella Mosadu ehonom ena omo wo no mo amunim Guinea kakra no yemfa nram baby akra chifra oba Kotoko Mbella Mosadu ehon ye wo no a southeastern part of Guinea. Southeastern part of Guinea. Na ebianka Kumasi Asante region no our region e friend Nzrenkori region. Yes. Na me pacho a mining place. Bia crash ni free ban a mining populous. And I say a crowd mutusika kosa takwanom ene oboasenom sa pepepe. Na akwarano ya dosuko woni muye papa. A crow free mu banipe okro mo almost 13,000 to 14,000 now. The last time we population census Guinea no sa another number no represented ni agency no mo ye adwuma MLS Sports Management ya ni agents edin komo agent your friend Musa Arta Soma ni agent edin enono na scout wo agency was your friend Mustafa Morton Soma na say ayabusia agency MLS Sports Management. No. Na ehompona Joseph Ablo, new player, wa Johnny Kotoko as a center back. No, Joseph Ablo, ehonomo sa management. He is under auspices of this management. Sa pepepe. Na yateso obesani 2 years contract with Asante Kotoko. 2 years contract and a crash no be signed with Asante Kotoko. Na yeba be hwe ne modern monum ewo pitch so. Na ono na ojiba obehun say yibi assign on ho aha yebi twakanko e won ho ye be colored kakra to say color kakra rainbow color bi kakra sa no into ojibo obehun say rainbow color bi asako ne ho ne ball bono ne Mbella etoga e ball fsepa na we no body na benkum e kasafo e na right na so timi de prepare ne kakra yes obo ball e the free number 11 position and on no anso timi ball number 9 position 2 years contract and obe sign it edama metema say abrewayi puma kwemu a the qualities no or nimble footer not just a nimble footworker kwan bia so ne nimble ne yadwuma o jiba brana mentwomfo ni bi and clinically we're very potent we're very good but when it comes to say a clinical aspect na enye for the agro cra na ukọ Guinea 14 team league and omobo honom last year Milo FC Energy League no almost 53 points 45 goals and a team of tosu mienu honom and a crachi now but Donzo Morofin Hafia woman so the 48 points they did second there's a 5 points difference na almost impo crash many goals at the time the OG league league no you share goals 49 goals and I share 31 editia woman winning 14 and almost draw 6 and almost lose 6 but you so ancient one by the tuja ama in a tier 40 let's enjoy Toronzo ne dazzles kakra yenhwe yes ona na ajibo oni sisi akanko san hono e na opiapia so weta benkuma no ba kumienu e no lay pass ama crash no e onifa so po kekra e na dat na mu no sa pepepe ahanso hwe ona na ajibo sisi ya akanko na san hono yes lay pass no okona nim odi ato ni fanfa so crash no so ajemu kama wajemu paja na so da bi goalkeeper no ade a osomu afi yento aso ha wapagya bɔ no de asi obenya crash na na ampa wanya no hwɛ nimble footed no aha na so crash na clear free or still wo hwɛ ma Doronzo Morofin wono na agye bɔ no sisi abenkuma na na ɔde adwuma na ɔde nifa no apepa ho kakra yes wo hwɛ mu a sa pepepe let's enjoy him hwɛ no ɔbɛgye bɔ no yes ɔba bɛgye bɔ no yes Doronzo Morofin sa pepepe na so goals hwɛ no so o hwɛ bia anya ketua ye lay pass infraction so eno so ya ade papa yen tontena o ya ade ena yen fa ball enfa ye yonko so o ya ade hwe ball no se do si de ball we ekoye aha ono ne kita ball no sisi a ne benkum na ne nine no a ena wa lay ball no e de kama afa keeper no moto ma o lay pass a obi ade ball no ato atena ma wanya assist e wo honom Doronzo Morofin wono eno no yes let's continue Donzo Morofin ono ena kanko ne ba be sign ho no yes ono na age boss sie
oko doronzo na ekwe ono na agene sisi oko na so we defender na yi e de free nanim enya ketu akra play continue doronzo morofin ena ye hwe no o de boat tumrika yi Ghana nkofo be ho ba kire wo mu ai nkofo be ho ba kire wo mu pa ba aka bono enya draw yes see an assist yemfa bon tumrika de Asante Kotoko your new striker anyame boa weekend and I say mu resume training Alban we pacho and na ye show ni niema edit show by the kind courtesy the agency and do me a video MLS Sports Management woman na edum ye say video originally woman ho no mo and omo edema ye efriend so side ni ti apem ba ko atum one pem sisia no me pacho ma din kan ka so no ojibo na ye de kanko rainbow color bi ebisan ho sa pepepe ena eko usha ene ne etodwa no ena eko na eba ni ti eye adwuma ne nan eye adwuma benkum ne kansefo na odi nifa no apepa ho kakra sa pepepe onso odi nifa na to ho ena oyeye etire ko wiem pan ene ne donzo edi nti apem bo mu a odonzo bo no amana ya loncholo a ato atenam kama enye keto akra crash na ani onso ha ojibo abeka Mbella yes the new Mbella ene ne ononso every Guinea important one ma Alban yes akwada yi madin kanka ofri FC sequence Dixon ena oba ebepie mu hafia wabo hafia 2 years the contract abawiye ena hafia ha ofri hono ma oba be joining Asante Kotoko boboku no ne nan ode bobo eya benkuma cry won no so Mbella Musadu agent a ode ne ba eyowura Musa Atasoma minia Musa Atasoma one the scout Mustafa Moton Soma woman de akwadai ebepie mo Kotoko 2 years contract it's expected so be signing and also enchimu a to dwa de ma yenatiefo but of course yenhye enyo no nko na betimi ababedum Asante man other players bi nso ehun sam ba Muhammad Kamara o a goalkeeper a ono nso free Guinea a Alban to one striker ene bebom e de aba no no eba beka yenua Frederick Asare ho ena Saidi Fatao goalkeepers no be miensa Saidi Fatao no na oda goal de man neta ono ani team e wo jeso krapa mpotam onom neta na nei ono ena oba last year na omode no ma loan afi de onko loan wada Park FC nso pen afi onko loan and the keepers no be 3 Muhammad Kamara ena afi nso Saidi Fatao omo beka Frederick Asare ho wa kokosiko siniko ebesi ama wa ba ya de no wona atena na be ya odia yempam ne muna bia sa pepepe ena esitie ena Asante Kotoko companyfo a eno mudi nkomo chirima omo se position bia omo ba no double yes double omo mpese afei na chimude beba na kwabrane ena memmo ena meni ho a obi antimi mo ne senti ya tese Kotoko edi nkomo afa Patrick Asiedu ho na omo call for 2 fullback e wo Brekum Chelsea Patrick Asiedu ena afei so Lord Amoa but Lord Amoa de na Kwame Nketia se momo yemfa no nto Nienka Patrick Asiedu de no nti 21-year-old Patrick Asiedu enu de omawia ne sa we left back na payment plan ena no so omawia kama Chelsea to Kotoko and so almost here we go enche ye be confirm na ye the amount paper works no omo exchange Patrick Asiedu 21 years almost done yes left back sa pepe na Lord Amoa de no and also I know the enye almost done but I want pompon so kama and also 21 years right back I don't see enchemu a ebo timi so ebo as a central midfielder enchemu ni nyina and I yedema yeneti exclusively ehwe yen 80 GH live no na what Saka Dauda Bofaka Wenger captain no yes ono the here we go 3 years contract here we go 3 years contract weekend di obe signing Ediama Krobia Metema Asante Kotoko here we go medical booked and also enchemu a to job medical no woma buki oba be no kama yes and no Albert Amoa striker from Olympics to Kotoko here we go and also medical book here we go sikasa bibia adadi Muhammad Shokan akwadai afijasi eno free yes Muhammad Shokan Accra Lions nemum afijasi Asante afijasi no free honoma no atena Accra Lions to Kotoko contact omo ameki omo edi nkomo ne bobo na say Frankie de John yes obetimi de Sergio Busquets de no aka ho sa pepepe ompre no ho so de bi oye adwuma
sa pepepe ena esi eko yesi kasa no adrum pompon so yie papa enche no so be here we go eno ye nchemu e de ma ye na chiefo na Dreams FC striker John Entry emre bi beto ja so oba Kotoko me pacho eno de almost ya hit snaga enye likely say betumi atoja eno ye nchemu exclusively ye de ma ye na chiefo na no pa wi anwumrei depending on baby awa oti yenka na Kotoko transfers no ena ye de amount no ya mo ho striker oba eni asan so aboawo amo ho sedi nchiremu no esi ko ede afa other players a yebo wondin ede fa wo mo me Derek Saint Kizito afi no join here me pa cho wo dia ne se obetimi a subscribe to this channel GH Live na bibia to fem for your favorite club Sefa Kotoko na house and na simple any that thing fa kontu sam ho no wo dia ne channel we. Thank you for watching. Subscribe to GH Live. Everybody, GH Live.